Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas anapuluhan. Destinasyon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagbayag mata ni Mark. Napananangatan. Selina? Leo, Uwan Selina. Kaya't ka makasarita. anya, Selina. Apay. Nakiasawa ka mo't gayaman. Leo, Agsawa ka kuma Selina. Apay adi na kinuray. pudno. Nakiasawa akon. Gaputadikan na uray. Nabayag ang nagururayak. Ngam nagpakita ka kadikanyak. Saan? Selina. Inkarikmat kan kang agsubliak. Agsubliak para kan ka. Ngam sikatisaan anak kauray. Di mo maawatan ti sitwasyon. Leo, Inananusak tirigat iti nakiminasak. Inibturak amin nga iliw ko kan ka. Ngam, awan ba't gayang mauray ko? Ubaw ti panagayat mo, Selina. Saan ka napudno? Leo, denggan na kumamat. Ngam sige, Selina. Ipaay ko ti wayawayam. Gaputawan mo't lang ti maramidak. Ngam ti maibagakan ka. Sapay ko mata naragsak ka. Iti sidong ti asawam. Ligaya, Apay Selena, nadagsan tirik na iti panagkita mi kan ni Leo. Diyak maawatan tirik na. Iti panagsarita mi. Nakarik na iti saam kan panagbabawi. anya? Ado ti mapay iti panunot ko. Anyang at ano inuray ko. No kumangamin sa anak pa'y anak ki asawa. Matungpal nga ta ti karin karimi. Daytan di ibagbagak idikan ka, Selena. Ala, hoston. Lipata mo ni Leo. Gaputa saan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Ligaya. Si aasawa kan, Selena. Iso asaan arumbang akasta ti ipakpakitam ka ni Mark. Gaputa no kasta ka akanayon. Mangitun dalaan dayta iti parikot yung nga agasawa. Awanan ti sir-serbi ti amin insan. Abay agastoy. Di mo papasan ti bagi minsan. Uston ti pa naging inom mo. Bebean naklang insan. Katdunjak malasatan tinalaos a panagbarbartak ko. Da kayo lang ti makam mo. Anya? Total. Awan mo't lang ti sir-serbi ti amin kanyak. Anya kumapay lang ti gapu nang agbiagak. Saan kumamot akasta at ibagbaga minsan? Basol ti bagyo da ito insan. Ano kumanga minsan na nagaburan tayo di gardin tayo idi. Santa kumanga imadayo. Wala, gusto na itan. Maturog takit din. At alam mo tirabi. Selina, bakit? Kasla naunag ti pampanunutam. Saan mat lakay? Apay kumangay. Kasla ngamin may-mayang ka. Saan mat Kasla ngamin kurang titurog ko. Kasta? Si kantumat ngamin. Umanistroya kay di rabi eh. Uray si kamat. Basol mo Basol ta adwa Wanan. Ay, agyaman na. Di na nadlaw asabali ti pampanunuta. Agsubli kami inji pagminasan, nanang, tatang. Balaway na nakaw.
Agan anad kayo ijay Wan tatang. Kat pangaasi manak ko, saan aday taagbarbar tagter aramida mi jay. Unanang, di nakpakadanagan. Nasakit ti mapaay ken aya tanak ko. Ngam saan ko maaday ta ti mangdadaal ken ka. Husto ni nanang mao anak. Pakawanom ni Selena, kat punasamon di tapusum. Agsapol kamutan iti sabali a babae. Gaputa saan ani Selena ti parakan ka. Wan, nanang. Maragsak anak. Gaputa makitkitak anaragsak kayo ka ni Mark, Selena. Wan ligaya. Gaputan na anos kan responsable nga asawa ni Mark. Dayta ti rumbang. Tanag kinari kayo, nga ginayat kayo itirigat man wenno ginawa. Iso anas ka natakdaram dayta. Wan naamiris ko ahusto amin dagiti pamagbagayo kanya. Wen Selena, ibagami mo't ngamin ayan no saan mo apagsayaatan. Sika talaga. Kat sika, kaano ka matamaki asawa? Diyak mo. Anya? Amang ano, inton agsubli ni Leo. Ay katuan ligaya. Awan dakas na, no da kayo nga agpahiso ti agkatuluyan. At daman damaga kinsan. Anya day ta insan? Kasla na dagkat kayo kay ni Rhea iti tunggal may saa. Ha? Wan insan. Agayat kakadikan ko na. Aklo na kinsan. Ngam kasla mabuto nga agaram. Apay ko mga agbutang ka ngay. Alakit din. Ang mga nudinak kayat. Ay kat padasampay ngamin Insan. Nasingpet ka, gwapo ka. Ken adan sa nikwam. Iso apat check, saan nakapaayain? Makitan to insan? Nanyati ko nam, sa kunti mga ibaga itireknam ken kwa na. Ha? Hindi ka gararami da insan? Alangaro din armamaun. Ang mga noon na nakati sa bali. Ay nalakay, madanaga na kinileo. Apay ka di ba kay? Amangan mo't no lumakay nga awan asawa na. Saan mat siguro? Iliw-liwag na kumangaminan ti saam amarikrik na gapoy tinapalabas. Nabayag mo't day tiyayan. Patsag ka nakalipatan na jay. Iso na laang, ta di na pa siguro nasarakan tin na magpitik manan iti puso na. Sa bagay mo't kit di lakay. Bareng inton agawil manan, at danton mayam-am mo na anubya na. Agmay-may saka mo't ita nagisursur iti lakaw. Wen tata, masadot ka no arumwar ni Selena. Nay, apay ngay. Sa bali ka no ngamin tirik na tata. Mga nwagi nawain. Ay wen siguro tata. Kunanamot nga may nakasla makabakbakwar. Ay, aginaw nga agpaisaw. Wen tata. Nasaya at med tapno addan anak da kini Mark. Rhea. Jak agsarsar nga agyamyaman. Gapo iti panangaklon mo iti panagayat ko. Gapot ay ayatan ka Leo. Anya ko matirason tapno parigatan ka pailaan. Noan niya ti kunam. Mapantag pa siya iti lugar mi. Tapno pagnunumuan tayo kuman, ti panagkalay sa ta. Leo, iti panagayan ayat ta. Awan tinlimad ko kan ka. Amumatan nga awanan dagiti dadakkel ko. Sa bagay, gusto ka. Ang awan ka niti mabalin tayo kasarita? Awan, Leo. Gaputa sipod na ulilaak. Awan matmayat ang mga yab kanyak. Isa nagpaspasara kak anapan lang gad ijay syudad. Talaga natibkar ti pakinakam mo, Rhea. Katsapay ko ma, taagtalinad ti kinatibkar mo, amang pasangbay iti amin ang panubok adumtang kadata. Wen Leo, katwatan to amang sarangat kadagiti amin a panubok. Agbalin to abalangat tati panarabay ni Apo Diyos kadata. Adda kayon iti husto nga edad. O di agkalay sa kayon, Rhea, Leo.
Unanang. Huwag nanakaw. Awanan ti makalapod ka na kayaw iti panagkalay sayaw. Agyamanak nana, tata, takayat dak ngagbalin a manugang. Saan kami ngagpilpili, iti agbalin nga asawa ti anak may balasang kaw. Tinapatag, aginayat kayo adwa iti napudnaw. Wen, tata. Ay ayatag ni Leo. Kat ikarikday ta iti sangwanan ti Diyos. Naimbag ket di tanapanunot yun ti agkalaysa. Tani, mapanon ti tawon nyo. Ninanang at talaga. Day tala kanayon ti sang kaibagayo. Sana bale, matungpalan ti kanayon yung nga ibaga. Nataer ti anak yu, Selina. Agyaman ha, ligaya. Karuprupam. Pudno siguro jay kunada, ano lalaki, ti inana ti karuprupa na. Kasta ka no at talaga, ligaya? Katuan, kasla mamati ak nga rod. Takitam ti anak mo, kaingingas na ka. Husto tapno adda duplicate ko. Sa bagay mo't kit di Iso asi ka, makiasawa kamot ngaminan, ligaya. Madanon to dayta. Makasara kak tumutlaeng iti kagasat ko. Kablawan kay ti amin na baligi, minsan. Agyaman na kinsan. Pagyamanan tayo iti apo, dagiti baligi tayo. Wan nga rod insan. Naimbaglangan tainan anusan ta iditirigat. Kunak tumat ngamin kan ka, insan. Adda pagpatinggaan ti rigat. Wan matkit di insan. Talaga akasta. Addalat ta ti dumtang apakaupayan. Ngam no agtalinaad kagaya manatibker. Agbaligi kanto. Aging gayta, kaslasanak pala mamati, akastoy gayam ti destinasyon tayo iti biyag. Sika, nalawan ti supsuplaya magarden. Talo pa yan ti lugan mo. Kan nagpintas ti nagbalin nga asawa mo. Wan nga rod insan. Kaslamot lagan ka Si kasigod a minero, nagbalinen a financer ti Minas. Day tamat siguro at ti destinasyon ko iti biyag. Wan insan. Angam kita di mo liwayan abiro kan ti destinasyon day tapusom. Agsubliak iti tambak. Inak man biruken ni ligaya. Nay. Agayat kamat gayam kan niligaya. Ngam, binaybayag mo pa'y laang mat. Kas iti imbagam ide, insan. Agpangadwa nga agaram. Angam no ita, naturida ka. Ala, agawaam nga rod. Tama nga noon anda ka. Angam, di mo kadi kaya ti sumurot iti tambak. Yung kamot, ipasyar ani bakat mo ijay. O sige, insan. Sumurot kami mat kanibakat ko. Tama pantayo man pasyaran da ang kalalipyo. Umay ka no daleyo inton bigat bakay. Ay kat nasaya at ano kastala kay. Kunak ano nalipatan na ditoy. Apay kumamalipatan da ditoy. Ket adumat tinagdalanan da idi ditoy. Kat apay akas tati isemaw. Awan, Sika at talaga. makaisamak lang mo't Ay, sa bagay. No malaglagip ko ti kinasotil da Leo kan Dexter. Makaisamakmat. Kablawan ka silina. At dagaya man anak yo. Leo, Kat, kumusta ka matan? nasaya at mat. Sika, kumusta kan? Apay adi mo kadwa ti asawam. At daday di unag. Agsarsarita da kan ni Auntie Marna. Umay kano dito intun madamdama. Takayan nakaam-am mo. Kasta ka di? Wan silina. Silina. Apay akas tati panangkitam kanyak. Kwa? Ay na, Silina. Lipatan mo nung tinapalabas. Talaga kasta. Kat no adaman dagiti banag ang nakasakitam.
pakawanan na ko, ma. Agyaman na kadagita nga imbagam, Leo. Uwan, lipatan tayong tinapalabas. Sangwan tayo kit diti agdama kan masakbayan. Wan Selena. At damot gayam ti asawa mi manukan. Ay abamon, tapno aglalangdang tayong amangan. O sige, mabit lang, Leo. Sungbata kunti pa nagayat mo, Dexter. Pudno ka di tinangag ko, Ligaya. Wan, apay, kayat mo ka din nga ibabawi? Ay, sana. Ti panangaklon mo, iti panagayat ko, ti sang kauray ko. Katagyaman gapo tayo naklon nakmatlangan. I love you, Ligaya. I love you too, Dexter. Yay! Congratulations! Ada Congratulations! kayo dita? Da kayo Agdangdang kayo ti saritaan, ti akin saritaan Ah? Ay, saan nabalin, saan? Gaputa mo'y kamilaan mo't makipagragragsak kada kayo. Wen, Dexter, Ligaya. Ala, planuan nyo kit din ti panagkasaryo. Tapno adda pa kisalhaan tayo. Anya? Leo, Dexter, Ligaya, Kanselina, kablawan kayo. Uncle Alipio, Angkel, kablawan kayo, gapu iti napagtengyo iti biyag. Kitain nyo man amay na panagsakripisyo yo iday. Nananamin nyo mo't itaan ti samay ti bunga da. Tata Alipio. No iday kat kanayon kayo ama bankrupt iti panagmulmulayaw. Saanan ita? Gapu ta may sa kayo na supplier iti Gardain, kan pinanser iti Minas, Leo, Dexter. Uncle, Kahit da kayo mo't Ligaya ken Selena, saan kayon at taga-sursur ita? Gapo tamayaten ti pwestoyo ita. Wen nga rod, Uncle Alipio. Saan mi aninamnama akas to'y gayam ti pagbanagan ti bihag mi? Dayta jay kunada atong galmay sa kada tayaw at da destinasyon ti biyag tayaw. Kadita, nasarakan yun dayta. Iso akablaawan kayo amin. ditan papagayam, tinagibusan, teserya tayo itaalawas anapauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Mary Jane Castro, Teresa Calay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Rimbutazo, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.